e ne ha fortemente voluto il riscatto. Bonucci, palla in verticale, la diretta proprio a Giovinco, palla che non passa, adesso attenzione però al contrattacco dello Shakhtar, davanti si muove Luis Adriano, iniziativa di Rat che deve liberarsi del pallone, palla dentro, si allarga Mkhitaryan, arriva William, palla che sfera il palo, va sul fondo. Grande azione in velocità. Lo Shakhtar, Asamoah di petto, cerca Marchisio, torna su di lui Serna, poi l'apertura di Fernandinho, ancora William, palla all'interno dell'area di rigore, la sponda Mkhitaryan, vicinissimo al vantaggio lo Shakhtar. Ecco, vedi, Adriano è straordinario in questo, perché c'è il velo, pallone per Mkhitaryan, il dribbling dell'armeno, si posiziona in area di rigore il segno, Mkhitaryan fa tutto da solo, la rasoiata con palla 1 metro, non di più. Piatov, vuole il controllo Luis Adriano, ancora l'opportunità per lo Shakhtar, Alex, l'apertura per Serna, il tiro cross, e invece è William che va a terra, non protesta. E invece ha regalato una rimessa laterale allo Shakhtar, pronto ad effettuarla Raz. La possibilità per lo Shakhtar e il salvataggio di Weidenfeller su Mkhitaryan, che anche se esagera con i gomiti è però un giocatore di cui si sente la presenza in mezzo al campo. Fa viaggiare Fernandinho, la palla verso Mkhitaryan, ancora Mkhitaryan, la mette in mezzo, non c'è arrivato Alex Teixeira, prova comunque a insistere nell'azione. quando la squadra è tutta in avanti, tutta a disposizione di un passaggio, e come vedi le possibilità sono tante. Devic vede l'inserimento di Mkhitaryan, c'è libero William dalla parte opposta, ha provato l'armeno, il Reggio che iniziano a scaldarsi. Alex Teixeira non controlla bene, deve ricominciare. Mkhitaryan tra le linee, spazio per calciare col destro, Cech la tiene. Scambiato con Alex Teixeira. Palla dentro, intelligente per William, lascia scorrere per Mkhitaryan, aggancia col destro, Cech sopra la traversa. Un'altra palla dentro, Ubishman di testa a mettere fuori. Mata, Mkhitaryan alla meglio su di lui, ha usato bene il corpo qui l'armeno. Ramirez in copertura, bravo Ramirez, un altro evita la ripartenza, Mkhitaryan se ne va tornando ad allargarsi sulla corsia. Ramirez falloso nel suo successivo intervento, no, lascia proseguire Ubishman. Fernandinho, Serna, aspetta il movimento di Mkhitaryan in mezzo, protegge bene il pallone Mkhitaryan col sinistro, c'è, calza sopra la traversa. La semplicità delle linee. Inter. William, cambio di lato per Serna, mette giù, pensa al tiro, poi va dentro la botta di Mkhitaryan, troppo centrale però, c'è, anche se in due tempi molto sicuro. Terribile il suo da fuori. Fernandinho, palla dentro proprio per Douglas Costa, palla messa fuori, c'è il segno, l'altro nuovo entrato, prova Mkhitaryan, troppo centrale qui, Cech si fa una risata che può anzi rilanciare prontamente l'azione. Attenzione comunque a Cahill ai suoi colpi di testa da quando è arrivato al Chelsea, da quando è arrivato in Premier League. 17 gol, non male per un difensore. Mkhitaryan col destro, attenzione anche alle sue conclusioni da fuori, un giocatore che il pallone Lì sembra non fare fatica a giocare, sembra sempre in controllo, come quei ciclisti che non hanno bisogno neppure di alzarsi sui pedali. Allarga bene Mkhitaryan per la corsa di Serna, devastante a destra, addirittura Hazard deve andare a difendere perché fa fatica a trovare spazio il Chelsea, qui non controlla neppure Oscar. Allora Mkhitaryan aspetta sempre l'inserimento, serve l'uomo in corsa, in questo caso era Fernandinho, palla sporcata, arriva Ubishman, alla meglio Mata, Villas-Boas, ora c'è spazio anche per lui in questo finale. Di Matteo qualche giorno fa ha detto rientra ancora nei miei piani, non lo cederemo.
Mkhitaryan dentro per il segno, ancora Mkhitaryan, si gira col destro, c'è deviazione, non è finita. Luis Adriano cerca spazio, Ivanovic a murarlo e poi Rat con deviazione anche qui. A lovely turn from Movsisyan. And he's gone for the return here. Anderson does just about enough, but Denmark still wobbling here. And Eriksson should be able to clear it. Pressure. Eriksson with the flick on. Armenia can bring it away. Movsisyan peels away, far side away from Kjær. Attacking that near post right the way across the 6-yard box. And Poulsen fails to clear his lines. Denmark are so poor defensively, it's unreal. Gazayan, can he get the shot away? He's gone for the return. Headed away by Kvik. Leagă foarte greu jocul fotbalistului Metalurg, probabil și cu gândul mai degrabă la vacanță. Mkhitaryan, 24 de goluri marcate, cursa armeanului, superioritate numerică pentru Shakhtar Donetsk. Pasa este bună, Douglas Costa, Mkhitaryan, nu e offside. Da. Admirabil cum s-au comportat cu el. Oh, ce pasă! Mkhitaryan pe lângă poartă! 7 meciuri toate. A venit în iarnă însă de la Metalist Artov. Lucrurile se vor încheia și mai rău probabil pentru oaspeți. Să vedem dacă va fi un carton. Mkhitaryan, άφησε στον Τεξέιρα, Αντριάνο, ξανά Mkhitaryan, μέσα στην περιοχή ο Αρμένιος, η δεύτερη ευκαιρία και πάλι θα νικηθεί τώρα από τον Εμπεζοτόσνη, προηγουμένως και στείλει την μπάλα out. Ξανά η μπάλα στον Mkhitaryan, χαμηλά, αποτέλεσμα του πέναλτι το 2-0, με σκόρε τον Τεξέιρα, η Σαχτάρ διπλασιάζει τα τέρματά της με την ασίστ του Mkhitaryan. Кучер розпочинає чергову атаку. Ну, я скажу, що статистика, вона, ви зрозуміли, на боці Шахтаря у чемпіонатах, лише в чемпіонатах України команди грали в Донецьку 21 матч. 17 разів вигравав Шахтар, дивимось за атакою. Переводиться м'яч на правий фланг. Підробив м'яч капітан Даріо Сорна і знову переводив наліво, але перехопили м'яч. Тричі команди грали в нічию, лише одного разу вигравала Таврія. А різниця, просто така величезна. Тайсон підробив і трохи назад. Хюбсман. Коста закидає м'яча вперед. Мkhitaryan. Ну, що це було? Шахтаря. А у Таврії немає засил. Просто немає. Трагедії нікої не буде. Головне, що Таврія залишиться у прем'єр-лізі, що все вирішить ці питання. Буде така 100% підготовка до нового сезону. Ми ще побачимо Таврію. Моменти цікаві. Цікаво буде послухати такого аналітика, як Сергій Морозов, і такого цікавого зірку свого донецького Шахтаря свого часу Віктора Грачова. Послухайте. Оскільки кутовий удар. Подача висока, але прямо на голову Алексу Тейшері. Тайсон розганяється Тайсон і є можливість набрати швидкість. Тікає від підката бразилець. Вирізає далі і є можливість дати праворуч. Кілька було футболістів, але пас на Фернандіньо продовжує. Ракіцький вийшов. Ракіцький! Чешки на фланг. Кобель.
Василь зараз має простір, буде віддавати передачу на хід Хітаряном. Хітарян! Проходить Хітарян, можна віддавати передачу. Хітарян! Обігрує ще й суперникам. Хітарян! Зараз зміщується, ударки пробити може. У нього права нога робоча. Кенія помиляється, знову граючи на Марселіньо. І зараз контратака. Подивіться, контратака. Потрібно повертатися футболістам Карпат. Віддає передачу. Дотримав до кінця Фернандіньо. Здорово. Дотримав м'яч. Подивіться, ще атака продовжується. Але цього разу вже його в середині поля. Давшвілі, який сів глибше на свою половину поля, вже не може нав'язати боротьбу Фернандіньо. Кобен в один дотик. Кобен! Сам на сам Кобен, не дають пробити. Фернандіньо, передача зараз на Хітаряна. Ну і тут є можливість забити другий м'яч, але... Plasio with the free kick, and the header was straight at Berezovsky, and the Czechs there had 3 or 4 players who could have applied the finishing touch. Now at the other end, a powerful run forward from Mkhitaryan, and a good ball into the penalty area. Movisian, great save by Czech. Muradian, Pizzelli. Sarkisov. And now Pizzelli! Dell'area di rigore per Gundogan che è stato fermato. Pallone portato fuori come sempre però in maniera molto veloce con passaggi di prima dalla squadra di Lucescu che attacca con Mkhitaryan. Cambiare gioco dall'altra parte verso Tyson. Sulla testa di Lewandowski. Rat. Assiste Rat, salta 2, poi viene attaccato da Gundogan. Kupschman. Superata la metà del secondo tempo, 3-0 Dortmund. Fernandinho. Mkhitaryan ancora. Echipei conduse de Mircea Lucescu și vedem și reacția nu tocmai elegantă, dar până la urmă pe margine e greu să te controlezi tot timpul aici. Luis Adriano